Assalamualaikum. Moskvadagi mekendeshlar, tug'anlar. Qozog'istonning qo'ylaridan kelgan. Çayxana nimeler bo'lsa ishlashamiz. Optum satamiz buradan. Sveji kelgan. Qo'zilar 18 kiloluk. Aka. Adresimiz жазып qo'yamiz. Razilkada. MKAD'ning bo'yinida adresini qoldiramiz. Mal eti, qo'y eti da var. Qo'y etleri sveji keldi bunaki. Bizning konteyner. Bunaki. Adallığı 100% Qozog'istonda. Biz baldar soygun. Videolarda var. Alarda ko'rsatamiz soyilib kelgan yerlerin. Zakazlar menен işleşemiz aka. Mына жерде bizde mal eti adı balığı oturgan yer var. Mal eti da satamiz mына. Konteyner mына üçөө konteyner bizdeki. Adres Razливкада. Домодедово жаққа кетіп жатқанда MKAD'ның бойында. Адрестерін жазып қалдырам aka. Келіп те алып кетсе болады. Доставкада қылып береміз. Чайханаларға дағы арзан бағада. Задоктарда бар отдельно мына. Задоктардың төсінде кесіп сата береміз. Розницада бола береді. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздер Москва Казакстан кирди чыкты кылганы, ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Документтериңиздерди алдын ала кара тизмеден баарынан текшерип, өзү пересадкасы жок алып кирип чыгат. Андан да баса, эгерде менин атымдан, Алсуу Рустамованын атынан деп Бакыт агама кайрылсаңыздар, анда сиздерге жолго чыгуучу миграционный трудовой договорлор бекер жасалат.